le lofa o le tua e o fofongia, le lofa o le tua e o fofongia, le lofa siri siri le moa u e fia falo no tu ai pi tu vas pulu amo number 1. Fifia o folofa mfantalo failo tanto wantu no o ya ile nei foi tu la le taiao ya me se foi o le nei aso fo ya ma le nei taiao fo ile lofa ma le anga le o le tua wa ma fai ai ona te te na ma ile so i fu ma le ola ya me se foi ya le nei wa tato lu fale ya ile amatanga o le nei masina lo na lima o le nei tau sanga le masina le nei o me lua afe lua se ful ma le lima me se foi o le nei aso mo ma lo le ono sai ma lo fo ile tawata ma lo le fo lau ile tato wa tuno ma le fo mai ai fanunga le leo le lofa ma le anga le leo le tua o te ite ina mai mo moni mai ai le soi fo ma le ola ya o ma fai ai ona tanto felo ai ma le fia ma le manuia ile lofa fai pe o tato tap au sili le langi ya mo i tato ia ile nei fo i vaenga o le taiao wa matalia foi le tautua ma le unanga le lawala leo le siufofonga o Samoa le tuaipi ya me se foi o le tato porkalame masani o le talofa Samoa me se ai ya o porkalame fanga solo le siufofonga o Samoa ya itaiao o aso te itasi ma vai aso te itasi ya me se ai o le longo pui ali pe o le tato wa tuno ya me se o le nei wa tato lu fale le nei masina fo fatalo fatuai ia ita i tato wa tunu te ita i o ekalesia ya o te ita i o no ainga ya me se foi tupu matamali fai launga fale por fale tua matausi le malo sole no fa pel tupu langa la vawa ma fanawiti ya fatalo fatul tato por kalame me se ai ya o le tautua masani ya le lua api po le sifofonga o Samoa le tuaipi ni vaenga o le taiao ya malo se fo maduia tatu tau fai fa malo ya me sai ya pe ya o talmasani good morning ya ile no fa malanga le o le tu o fai pe mo tatu ya o le sosia me se foi o me lo fo le ola ya ua tatu mau ile ni taiao fo tatu o dia ile ni aso fo me sai ya ole ola fo ya male aso fo wa tato ulia mai le nei taiao ole aso tofi le aso mua le nei ya o me wa fe lua se fun maleri masole ya a fua ya ile nei vai tau male nei tai sole ya le tulanga sawa ya male vavi foi le nei vo ye le nei tau sanga le o tatu ye le masina lona lima ya o le masina fo afal tau sanga le masina uni Iulai vai sole ya le vo tatu fale le vai aso o le masina ya o le fama maluina fama natuina ya le sao taua nei tina wa le Samoa mua vai aso fo le sa nei ya o sao tua tu le sao tina vera no tano to ya le tulanga o le vave ya o le tausanga le tatu
Ya, fatalo fa foi le tato watuno, ma futa mai lunga le tato Facebook page, le tato YouTube channel, ma lor so fo manuia, taia manuia le rofa mleanga leo le tua. Ya, pe ya na masani ai lunga le tato Paul Kalame. Ya, Paul Kalame fanga solo, ya, ma e se fa fianga fa fonga e tato talo le tau me le official vai tau. Ya, so oile ma tato talo fo le tu la fitu. A folfitu e te wina stop 10 tal valu te whafunga e tatu talo fau. A fol valu whamania ngau sui fo mas whanau tale iwa tawarunga le tatu Paul Kalame. Ole talo whasamo ili ni vaenga ole tae au. El tatu nunga wa tele na usu maile to tele a misi fo yon nei whanau i a onga. Ia wa ole vaiaso le ni. Vaiaso mua mua le to ia e yol kuata lona lua. Ole ni fo ito sanga. Ele tato watu no misi fo nei fana wa onga ele ni vaenga ole tausanga foi male nei taimi le nei wa to e sfo malo minuto na taling tu lai fitu mai alfa vivianga nei ya fa fonga ya tato tala mai le tau o tato talo le tau mai le official vai tau fu ai fi au manga wenga ya ole ni fo vaenga ole taiao pa vivianga nei mai le au pese tamam tini tuai ya ole pota nufo po le onga a colisio a vele ele ni vai ngole taia o tautu amle mnanga ala wala leo le si ufongo samo ba fa vivianga nei fa fonga ya tatu talo le tau me le official mai tau
O se mai whawhanganga le tātou atu nuu I talo le tau. Pe o na whamawina tuwha te sia matuina mai ale official le Vaintown. Talo le tau mo vaenga o sa mo whamawina le official le tau li tulai a whaleri mai le tai au. O le asu tofi a so mua me lua whelua sefun malima. Winga o le tau. O au o savili o le mta upolu o lo ufiti ai pesa moa mai au mai ao manai timu in nisi o taimi. Talo le tau mo upolu vaenga matu I sifo falfapia manono. Mo le zoe ufiti se vaenga o le langi e ao manai timu e to ulu vavasolo hai. I nisi o taimi o le au hauli I nisi o vaenga. Vaenga I saute se sae saute sifo. Ale pata sa fata si umlefanga mo le so e ofitia se vaenga o le langi e ao mana I timu e iai I taimi o le awauli inisi o vaenga talo le tau mo zavai vaenga sae matui sae sa le longa sa le aula mo le so e ofitia se vaenga o le langi e ao mana I timu e iai I taimi o le awauli inisi o vaenga matui sifo avao a sau fale a lupo saute palauli lata ne yafu mo le so e ofitia se vaenga o le langi e ao matimu in e iai I taimi o le awauli inisi o vaenga. Talo tau mo ngā te whale o Samoa mawina le tulai a whale lima I le tai au le asa tofi a so mua me lua whilua suma lima se I au lia le vai luanga o le pō le asa tofi. Winga o le tau. O au savili o le mtau polu savili mai sae o lo o awhia ai o ngā sami o Samoa. Wainga ngā te whale mātua e angel mtau polu savili mai sae a ngai le tua o loa savili mai sau te sae. E suma lima le lua suma lima kilomita I le tula. O ngalu e tasi le lua mita le mawalunga. Wainga ngā te whale I saute mole so e angele mta o polu sa viri mai sasae. A ngai le tua o loa sa viri mai saute sae. E suma lima le lua suma lima kilomita I le tula. O ngalu e tasi le lua mita le mawalunga. Wainga I le talo le tai ya male sua tui male PLL o le temi nei o lo o PLL le tai e le fofonga o le tatonu le tula iva e le tai o le so o le asua tui le tai o na toe PLL le o le tai le toe 10 minute le tula e fai le afiafi o na toe sua tui le o le tai le toe 10 male fitu minute le tula e 10 I le poana nei. O le tātou talo le tauna I le ni vaenga o le tai au pe ona mai mom whaafonga mai fo le tātou antunu ia I le ni vaenga o le tai au le aso mua o le ni masina lua afe lua sefon malirima le aso mua ia o le masina le nei o me le nei voto e 5 minuti na tale o le fitu tala atu le tātou le ina telefoni lua tasi whaalua o lua tasi whaalua lua e mwhaifoe no wala au mai elu tātou atu no whantalofa e me sei o le whantalofa masani le nei vaenga o le tai au ia me sei foe o le mai moma le whaafunga mai o le tātou atu no so ai foe le mo tātou talafou le tu lai fitu ia I le mai moma le whaafunga mai o le tātou atu no ia afua I le talo le tau pe ona tuina mai le official le Vaintown e tele ina langi le leile le aso ia me se ai ia o le tulanga o le e le aini vaenga foi o ni timu e palasi ia pe mamafa pau vaenga e ufitia se vaenga o le langi e ao mana I timu I le teimi o le auli inisio vaenga o le atunu nga afua tu ia I le tulanga lea
manuia lava le tulaga lelei o le tatou tala o le tau ia i lenei foʻi aso ma le faagasologa o lenei masina latou ia le malo le tunuu mafutumailuga o le tatou Facebook page ia le tatou Facebook live pe taia en taasesa le sulu faatalofa atu laususuga tulaʻi mai ia i le foi lenei taeau fou e faamanuia pea le alofa ma le aga lelei o le tatou atua ua le faʻi mai ai i aso muamua o le masina lona lima o le tausaga e faatalofa atu ai nai ona aiga uma i Samoa faapea paaga masani o le tuaipi ae maise no tatou o faigaluega le tou au faigaluega mamalu le pese o tinae usuina e Melissa Band faamolemole manuia tele le tiu te mafaiva o le taeao duai ia mafuta atu i mea le pono i ausitalia ia taeao manuia e lausuga petaia ia e mese foʻi ia le mamalu o le aiga ia lenā e mafuta mai mea le pono i ausitalia i lenei vaega o le taeao ia mese foʻi ma le ale fai mai ai fanuga lelei ia aua o le mea moni ai o le tatou paaga lea e le misi lava ma faatalofa mai faamālo mai foʻi ia e maise o le faatalofa ma le ofalofa i nai ona aiga i le tatou valaau talofa talofa pai ia taeao manuia koria lo sport aia ai mea gai lelei mo meo kagaka e vave moe vave feala ma ko anga ile lokum ko anga ile ali okay lola sa ola le ko anga mafuka ile li ko anga lo ile nga pelo la ko bo foi ka wa ya o se ma ukala se ya ma sa o ele menga ia e ki ko anga ile li or ko anga ile li ke mafuka o el kakalo mai o kaulanga ma fai o spuruai o a me uma ngai fai ale alu le lo ko ai malo mafuka pele ar ko anga la le lo ko le alu ma le fusi o le sa Toli, ai ma se me sa awa foi. E sala. Ai me la nga le pe ko nga wo se nga me. Ko nga le lo ko ai ma se me foi. Ko le nga fi lo nga ba. Nga ko nga le lo. Sa la nga mo mau me ar vai nga le. Ya nga la. Ya pa pa no. Ya. Ko me la kala po nga le mo la kar ka ya. Ang kulang ala ko ye pular ka kay yan ay ya. Iyo. Wala hal ni la nga iya iya so mo la so ya. Ol pues ka dia nga kay. Ya ro mal po nga mele pulele. Iya. Ol pues din sa ko. Ya ai. Pa malo kwa ya ko fa kalo fa ko ni kay o ka ko pa. Ai. Yo ka ko ku wa ko. Yo ka ko ai nga foi mo wo. Pa nga lai ma fuka ma ye ku mo mau. Kalo fa ku mo ko. Ya wala singa mfufuanga la nga ye nga kalava ya kulia winga ile anga leleo leli ni ya okay roli upai ola kwa levala sia fisia ku ya moni ya ola la wa fisia ku awa uli sia ku nga ilo ila lo fole ya yo wale mo kai ha ka ko mo wala so fo na so mo me ya ole amakanga foi ngi masinga ole avaya i paula lo peixi ya ya ole menga le se uma mel vai ngo carfo kapelero ai po alu lo peixi ya lo fagule stava ko vai ya nga kai leo sio vai ngo foi kama makinga lo kapo ia foi ba so foi ko va finera kapo mai ya kai vai kuale po basa lawa nga ya ko ya e ku dia winga la opción ai dai lava ya e vole kaya ya musisi para ai ngai ma ko mai ngai so to mangi le ri ngi ya wa ke lo ko ke le awe lo fanga lu ngai ulanga la le ya la la ma fu ka mai ko mala ya mangi ya le ri ngi ya se ya ke ko wa po nga la ngai ai le su ya fa sa la wi ngi ya mangi ya la le ri dai lava bai ia olha esse seu como você fica papel lá música lá quando pula lá ele vou o makwai manga ia que le lava música ia afaftai e lo se famongyanga fora nga asaungi au mai na wangai que ngo foko kas ya
te lo lo ya ile la fitfidia ma ya waftai man we foi fe mga luengo ne yaso ya sai va ya onisio tanto paanga ya misi foi ole tanto fantalo faile ni vaengo le tayao ya ole a te tana le tanto le ina pe amai ya le fafonga le tanto wantuno ya tanto tana fo ya pe ona sa dia mata pe nei na le vaengo tana fo ya wa fo le fafonga le tanto wantuno ele ni vaenga ole tayao Papaponga itala fonga le 2AP ilunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi tesi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le 2AP Facebook page palala ata le malo le TV iba le si papaponga o Samoa le 2AP Talofa ma lau fonga fia ai usi mai lau whaafonga is whaapoponga o tātou tala fau. I tala amata, na whaatumulia ni malu le atunu ile au whaipisinisi ma vaenga tu maoti. Ai mai sio whanau o ngā mai kolisi ese le atunu. Na awai e moli mauina le aso whaapitoa mō tupulanga tala vau. Mo suinga whaona pō nei tau te konolosi. Ma wheso o ta inga tele wawawe mō tangata uma. O se aso whaapitoa o whaamanatuina ai le se fulu tausanga. Talua na whaavae le whaataua ina o le saonga lemu. O le whaonga ina o ia wheso o ta inga i te tono le atunuu. O le awhionga le taitai o le malo fia mena o mi mata afa. Na saunoi le saunoanga au tu e te tala aloa i ai le a whaamue mue. Mana awai fo i le awhionga le minista o wheso o ta inga ma whaamatalanga te konolosi. O le whaamue mue o le neia so whaapitoa. Ua whailonga e se matati a mata ina le whaamanatuina pea elo tātou malo. Le nei aso e tau wala atu i ofiso le pule whaatonu. O le nei tau sanga o tau la muai sa mua ini swinga whaapitoa i tamaitai matala vauwalii. E pe ona saunoa i le tamaitai pāle mia. I le aungol nei whaamoi moe. O le aso whaapitoa o tala vau tamaitai mo ofiso tainga. Ma te konolosi whaona pone e pe ona i loa mai ai i tau sanga o tuanai. O le nei aso whaapitoa e whaamanatu i le masina o Aparila i tausanga uma. E le uni of so ta inga o laulangi, mātunu uma o i tutonu o lea whaalapo tonga. Whaavao malo au whaatasi au fiai mal tātou atunu o Samoa. Na sauno fo i le tamaitai pāle mie le si itia o le numero o tamaitai. O lo o whaatino ina nei au nanga. O le tausanga le nei, ua whaamaitea i Samoa se swinga fou. I le nei aso e whapito au ngafa mō na o talabou tamaitai. Ai ua au fia ai ma talabou wali. Ina ia unai malosi le au ma le au tu o le nei tausanga e whapea. O swinga whaau na pō nei tau teknolosi ma fisota inga tele vavave mō tangata uma. O le nei au tu o lo o talawheaunga le lei ma le vainga taulai a le tātou o lo ta ia lai le ngaduenga le tātou malo. I ona tina e ese whapea i ngaduenga le official pure whatonu. I tau mawhainga e una ia i swinga fou, ma le lei i le whesota inga, ma teknolosi wha ona pōnei. E si itia mawalungai au nanga, tu ina atu ale malo i le atunu. Ia whapea le atina e ina o lona tamau a inga, ai mai se ai wa no tusa mo tangata uma. Na whaasoa fo inisio ofisa sili le tā ua o swinga whaona pō nei. Ai mai se fo i o a afianga ina ia mata lai tupulanga talavou. Mai lea a fiai, whaalia fo i fina ngalo o whanau wa onga. Ma whaamai e nai lea Paul Kalame. E na ia i loa ma mauti noa lo saonga le mui le whaatino ina. Ua toi ave esele polo inga mo whaalavelame whaafua se ima le mātu ia. E peo na whaamaluina mo aso e tolu se fulu. Na amata mai le aso tolu se fulu o mati matawalungai i le aso lua se fulu iwa o Aparila. I le wheloa inga tu stalama le komitio o fisa tutatono o whaalavelame whaafua se ima le mātu ia. I le aso ananafi. Na fola sia manino e le teitei fono ia le alai salanoa Francis Brown Rubena. Ia, o se taimi le lei fo nei, ia, pe fo si la fia le awa tau mai fo i le fai i fo i le piliota.
le tolu sfuaso le sa fa marinai le polo ina mo fa na la fa fose ina matuia ia peona ia Samoa ia mai la so luas fruivo a perila mai la so luas fruivo mati se pa ia mai la so luas fruivo a perila ia le alawa a to ai le tos fruaso ia mai ai le fa marino nei polo ina ia a se tala lata mai le tūlanga ia tātou e tisa ia la tūna tu pēle whionga ia whaunui. O le polo inga sa wha amalusia i le whai o wha asalaunga. E mana o mia mo le atunu i le tūlanga aloa ia. E whailoa ai wha atinonga o ngaluenga i le wha asosoa i no le elitise. I le tūlanga i le elitise. Wa savalia le luava i aso talu o na iai le atunu i se tūlanga li lei. Ma le toe wha afo isia ato au nanga tau elitise. Mo le atunu atoa. Ai mai se lava o motua upolu manonotai. Le ana wha asoasoa ai le elitise i wai aso wa mawai. Na sauno ai le ofisa sili o le pūlenga o malo si anga tau elitise ia whaumui yese toi moana. Ia le tūlanga o ia le tatou elitise le temine. Ia leo toi fo ia le tūlanga masani. Le tūlanga po leo le toi le lei ato toa ia le elitise tui natu mo le tatou motua upolu ia papepo ia manonotai. So vaenga ia le sa afia. O le teminei a lewa atoe o le aso le nei atoe i le lua vai aso. Talua no toe whaalelei atoe le tise. Ma o leo toe iei foni whaiti o ngā mai le atunu. Leo te manatu fo iwa tari sopaia fo i le atunu. Ui le tūlanga fo le tise. E wā o leo toe foni whaasea o tui na mai. E o se o tutonga na ai leo malolo e tatu whaaputonga. O lo whaanga solo pēr tatu fo whaanga lolo mamao. Pe ana whaatati atu. Moi au kuso le tonu mai stato wa fitiso vule tu sama le fame ka wakilo na manos e to fa popo vule so soni le generating capacity al tato atu no o lo yai pe la mal fa moi ya te sema e fa pe online mai ya tato renewable sources vule tu sama se fulu me ka waki e ma se fulu me ka waki mai tato battery storage. Io fonga nalo ia te minei ele ase me usuia. Whaumui ese toi moana, ofisa sili o le pūlenga o malo si anga tau elitise. Le solonga le leo le elitise maua ai maise o le ngā whatia e leina malo losi. Na whailoe le ofisa sili i tono lea lua vai aso talo na toi whaafo isia le elitise. Ele i toi o atu lawa se whaitionga, po oni whaase a le atu nuu. O te sema o fuafua mai e le isi au o nanga tau malo si anga whaafawina o le elitise. Wa maua i le isi se fulu me kauwati lo na malosi. Whaatasi ai ma le sifulu me kauwati o afi wha leo leo. O le tausanga faulu a whelua sifulu ono. O fuafua mai ai le ngaluenga tele mo le malosi anga whaafawina lava mo fi anga. Whaatasi ai maafi wha leo leo e ta ilua sifulu lima me kauwati le malolosi. Na ia momoli fo ila na whaafetai le tapua inga mau ma le talo le leo a Samoa. A o whea ngai le pūlenga mga luenga toe wha le leia o le au nanga. Ua vi ia le fio anga o lalo malawa i sawa i le whaama iti e le malo i le miliona. Le e tapena i hati na e aitu malo ta itasi. Ua mawhai ei o na toe whaalele i le maketi a le fio anga. O lo o tapu vai tasi i le au whai whaato anga ma le au whai whaiva. O le maketi le nei a le fio anga ua lo tau sanga o iai. Ai sa iai lava vaenga na mana o mia ina ia tūla i mai se tūlanga le lei. Ai mai se o le whaafai ngō mo le au whai whaato anga. A ole au whai wa foi. E au noa ma le toe malanga e whaataua la tau o loa ma fua o whaatoanga le maketi salolonga. I le whailoa inga tala fau mai vai whanua ma le matai o le afio anga. Ia le malu sa karia va e lua. Na ia sau noa ai whaailo le anganga fia. Ona o le tahaua ma le te leo le fisosoani a le apolo keti. I tau ma whai ngasio na nuu. O le kakou milionga lea ia. E ua whale e le maketi nei lu. A to sisi le make tuai sai ia e lai titi to e va piapi ale la water sanga to matu nu ya mo le ana faftai to se foi malea pa nga taua ya wati no mai o ma ngai ma ko ma ke yo le sibe fo do e mori a me sai ai sa pong sai po ya le la u mai ma mori ya wo fa ngai na le matu wa fia nga ya wa ya fo fa ele anga fo ya se mato no nei o ale sa ilinga manu e fa te mo tup me mate ki o mako fa nga fo ya sai wa yo mo wi ama along fa nga wal mako ngo arula ko la mo po yo mai ro mo fa ka u ya sa u ka u le ko yo ho i mama ho fa ka u yo nge ko ngo ka u le o ho i su ka u ya so wa fa ka wa i mako make le mo le nga fa ka ko i
malo ia wa e fo se ko fa fo ia fa sa fua me ko ku malo wa le falea ia Le malu sakaria va ai lua, sui o le afio anga o lalu malava i le whaatala noanga matala fau mai vai whanua. Whaasale le anga lua o le isi le itu malo na saini i nei vai yaso. I le vaenga mua mua e fitu se lau wa feta lao le lato miliona lo na tolu. Ma oi e le wha mue e ono toi mana o mia se vai ngā tupe mai lea vai vaenga. E whaale le iati le poloketi a le afio anga. O lalu malava o stasio ni o afio anga e valu i totono le itu malo palota. O whaasale le anga numero lua. E tala mai atu nuk mamau, o le malanga atu ai o le taitai o le atu nuk o New Zealand ia Christopher Luxon i Britania. O lea ufa amaunia mai e le whaalawi loa whaalawa i tele le malo Britania. O se whainga pa anga ma le malo New Zealand, e ala i se malienga. O whaamawina ai e o atu le €3 miliona. E tusa lea ma le €1.1 tesi ma le €4 miliona tala New Zealand. Mo le fausia ina ma le whaatino ina ai o se company New Zealand. Moni drones. Po oni mepu e ata e alu le ea. E amatai o na tala noa ma whaatino stasio por kalame fisosoani mo fita tau wa Ukraine. O whailoa fo ile whao popo ai o le numero o fita New Zealand. O le afisosoani atu ile ngā luenga so o whaatasi a Britania. O tā ua o le Interflex. E ngā lulue e whaamausali por kalame le malamlama anga. Ma le whaupenga ina o fita Ukraine o lo i tonu i Britania i le taimi nei. Ini li potia le BBC o lo whailoa ai. Le langolango ina malosia le taitai o le malo Britania o le nei whainga paanga. Ma o le nei kone karate o sainia. O whaamaonia e langolango atuai i le malo o Ukraine. O lo whaatino su e ngā leo i le atunu o fiti. I le mafua anga le whaalawelawe na tula i mai le aso sao le vai aso na te nei. O lo o masalomia na toi wha o lima i eile to o lua o leo o maliu. Ma ia tui nai o ia whaonga ai se ang ese se itulou. Ese whaatala noanga le ala ata iwa ma le tamatene a lea tina ua maliu. Na ia whaasoa ai le whaalawelawe na tupu i lea tae au e le i mawhauwhawina. O nei tula i mai o le aso sa. Peita iwa le aise au ngā ua maliu si o na tina. Na whailoa foi e le awhawhine i le ofisa o leo. E lei lope ai se ana mafua ai le fe ese inga. Ma o lo whaawau i aisu e ngā leo. O le ua maliu o saini mere tui na sakea, ma e toa luo na alo. O se whapoponga le nao tātou tāla fau, ma mia tele fe au mga luenga le awhia ngai ma le atunu ili nei fo iaso, ai mai se whanau ia o onga. Whapoponga i tāla fau ale tu eiki i lunga o anala leo 5 o amo, Famo tasi o fitu tesi malifa, iba tasi tesi malitasi, malifamo iba lua tesi malitasi. Malunga o le sino e, mai moa iai ilunga o le 2AP Facebook page, malala ata le malo o le TV iba. Le silpoponga o Samoa, le 2AP.
leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaalau iloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, Tokelau, malelalalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi maletasi. Iwa lua tesi maletasi. Maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. 2AB le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ole na pe on whaafonga mailu tātou atu nuu i tātou tāna fōu le ana sau niam tāpena ina tū whaantasia le tamaitai o ainga tō whilau le vaenga o tāna fōu ia ile nei fōi vaenga o le tai au le ana whaafonga mailu tātou atu nuu. No su maltasi minute o te ele tu lai fitu ia ile nei vaenga o le tai au le anso mua le nei o me lua fe lua se fulu malilima ia le fōi o talatu le tātou vala au tā lofa. Soi fua manguia e lau. Berai ngā kupa. Ia, tai au manuia ia ile nei fōi vaenga o le tai au le anso mua le nei masina. Ia, po lau berai ngā. Na wo fionga fonga krai o le moka. Malor soi fua malor langi mama. Ia, tai au manuia. Ia, pakalo ke masangi lava. Ngai o kako paanga. Uso yama i o lua o lima. Ia le ngā kapoi reo la inga sa ngungu ngongu makua mangongu lai kiki. Ia, pakalo pakoi le au kuku kongo pale ulo. Ia, wafo le sayo ringa o la ko ulo. Pakalo pak. Ngai kausala ngā o kako paanga. Ia, ki ngā whioloro ngā ia whawivere mar ki ngā makuanga ia e mira. Ya, pakaro pakuko ini kai au. Kamam ki nga makua. Ke makua fioka. Ya me se ngo fo fa pe nga. Nga ka ko ile walo mo fa ngau. Ya. Pakaro pakuko i. Le ofisa malu. Dai lava. Ya wa fo ile long puya li ka ko wa ku. I me ole kupu mo me ang ka kupu. Ma me wa umang kupu. Ma me wa foli mai kupu. Malaka aku oleh aku. Ya, ele nga ka foi leo nga yo ai nga malava o fa ko mai. I ka fa fio le la lolang. Ya ku mu mama. Pa ka lo fa ku mo malo ya ki o ko. Nga ka foi leo alo mo fa nga o ma ko ngo ko balaba. Ka ko ke balaba la ba ai go mak. Ka ko ki se ro i pe ile i ka sanga ya so uma. Ya vi ia le kwa. Akalo fa so se uso so se paang ai ngo so ko mama ai ngo so kinga ya le nga ka boileo ai ngo kinga ko mai ki lo fa ko mai ya mo moria ko lo fa mo malo nias a foi la singa ma kiu ki foi vole a tenga ya le file mo le pakalo fa ya makanga nga umala wa shoka ko ku o fiso leo o fiso fa mai o fiso foi mu lenga ka foi leo lungo le awal o lungo le o sam o ko le ba ya pe file mu mala ngal le yo le ya ko nga ko wa a maka ko ngo fo wa ku ya le ofisa mal wa ko ile lango sua ila sunga nika ya awo ke popole dai ya le wo kilo kui o le pe ave ai mai limo o mo wima baba ai ya ma ngai ala fa kai la mo se penga o kele o paul mele o ke kau mai kau ile lo po la pe ave ai me manga o mai por me o la pe ave pe o limo le fa singo ala foi ngal ka so o já vai fiale ai o mai vou fa mai e ale le ya ka confilo ai kai Hola fa ya kwa ya va ya la fu como fa ya mo we fa nga ya nga upungang sa mai fa mai ya ko kan pek ya lo fa ku la nga bo ikaw fa mai si koko
ia mafalongolongo foi poaka ingore o ngai upoe pa o somanga foi foi ngai kai au ia lele faftai vala mai mo malo man we vol ni tai au ta to vai va be ia sa lele ia ole sunga ya mo malo ia malelanto wa inga mafuta mai nai fale si ia pe o pa anga masani lava ia le tanto wala leo ia wa lava le mauto ave ia wa ole sunga ya mo malo ia pe o le mauto ave ale tala no mo malo ole lau fofonga fia ole mo ole ata ia male kila modi le fa susua le fa suka ia ngape vi mai diska ya o me ole afolengo ole kila uki ia vai nganga le fa susua le fa suka io fa malom fa talo fa tu mo malom le toainga ia me se foi ia ole fa na ole na uta pena ia onga ia ile ne foi vai ngole tai au inizio le malu se tanto wantu no ale tanto wantu no ilungo le tanto Facebook page ia o mafuta mai ia ala le tautua male ndanga le tanto wala leo Josefa au mua fa talo fa tu I iri manukau au teroa ma lori so fo manuia ma tango fie vi ia le tua manuia ngalwenga o le nei aso ua ti munga le nei tai au le aso mua o me nei au kilani. God bless Samoa. Ea ole sungal nai a Josefa mafuta mai nai au kilani. Uli masao lua vasa whabe mai. Good morning moliatu ia alofa anga sia utina ia tala ave Filipo mafuta mai tafuatai savai manuia ngaluenga ole ne yaso. Tamara Mikaele ta alofa and good morning lau fionga ile nei taiao. Whaaftai le tua wa tanto wa ulia mai le asomua mua le nei masina e fo i ele vi inga I le tua le fo I e whaalonglongo atu mai vai vatu I le tanto por kalame matango fie I aso te itasi o le whaatalofal nae avantu I a Tamara ma le tautonga a pe fo I si au whanau whaatalofa atu fo I ina I o wa inga I Samoa nei pe atu no mamau e le ngalo fo I so matou no nei manuia tiu te mga luenga o whianga iai ma lau susunga alofa atu ia ole ile tau ofisa malu ia le fionga ia maui ta Filipepe va ai fa pe lau susunga o tu mai le foe fa manuia le atu e ngā luenga. God bless you all. Ia ole nisi ol na pe ona to lau lau atu fo inisi ole malu siu tatu watu no pe on comment tu ina mai fo ia la tu lo faanga ia me se fo ia ole la tu fa talofa le nei taiao le wo ile se tatu wala au talofa ma lo la wa se fua ia taiao manuia alo ku mai foe ia al fa kalo fu fa pedo ia kure ni se la valu ia tu ku mua taiao manuia el tamasua ia manguia la vala kiuke ia fa lo rongo aku ba aka poi ba lo la vale ba pia poi wa poi baila aure silia kuro me uba ia manguia la kiuke ia me che ko ba ga ko ia fa dai ia me che poi ia oros ia ba lisio la finga venga ia fa pe foi ga ka ko pa ga malava ia mai so nga ia mano lova ia mo ia lava nga dua ngo pe ga por ia so ia fa ma dia le por ia so ia wala wa ku de ye ka la valu o mai mo dia ia so ia fa aftai wala mai so man wi fo ile ne ia so mal tawal banga uma ia fa pe nga ko ia mo dia la ku ia fa aftai so fo el mai su ai mafuta mai nai sale laval ia nisi foi pa anga masani o tanto por kalame talofa alo la var soi foa ia tai au manuia ia le ni tai au fo le lofa male ang le o le tua ia kai ia kua vor fa por ni ya lo soi foa vai ma sia mako wola ngatel pe pa ave kai foi o lo ma wa ko ngai sa wi mai ia la ta pena mai ia na oli mai foi ole ere se sia no po
ia a foi le wa mai a ia le tato SOE foi le sa fai ia le na wa mai po le vai ngale na wa silfia ko kala ala le po ole vola se va ngai po ia karo pa ku ngai tu so fa ngai ngai sa ngi mai dai la wa vole longo inga ka ko ku ngui e me nga mai mong malo o me ala ku kupu o me ka ku kupu o me ki go fa o me fa ku kupu ele ira kala ka yo kupu a le fu ya la kala ngo fa kupu me nga viria ngo fa ku kupu ana ngor ka kale ngo fi manga o kupu ia me ele ku kupu nga se me ole ka kupu a ngo forma vange ya kupu o sa le ya malinga mai ia alo fa kolo mangu fo si ma ko ngu ya sanga ni pa lo le va ya se la ya le ka le ya mo le nga lu fo le fa fo ma lu or sa vili ya ma ka ngo fi fo ka ya mi foi ma ko ya nga sami wai Vale, me lai for sam. Ia a kalo fok ngai ka ko pa nga fa fong fonga. E wale la fa mo malo ki nga fe lolo ngao. Pau fa vela. Mar ki nga mo. Ia mar ki nga ma ko nga mi. Ia ala ma ia la le ko ka ro akura e lo ma ko mi la e fe lolo ia ma ia. Favela, mesilo mangingo. Ya, mangingo. Kaira va malo mo fa mangingo ngole mea. Ba me ga usi sila de ya mi kam. Iai? Ai usi sila mo malo ya mi kam. Ia, kan kong se me fa penga. E lo nga foi nga ai o ye foi malo ya favela se ikalaf. Ia, ala. Ke nga ali si kenge se ikalaf pula ngo pun fala kiki ai. O ingala. Iya. Makaria le kala. Wa ngale karia e makuasa ala ya fa vela ele kiki. Ele kiki a mi. Ala wo karia lo fa le kiki lo ai. Ya fa ka vo kingo fa vela le mga yo ngai pa. Ero po la ku ka wo yo. Ia ngala. Ayo lo palpala lo kai ngo. Makala ngo ama ku pa i makisau ya o ele le ya mam ya nga mamulo ka ku pe aka e ma wo ko lo se kala fu mai lo se kala fu pe ya sa ola sa ya lo pa ku ye ale po po ngil ku pe si kenge ma lo pa mo ki fa pe nga ke la ku ale si pe mi ola iyo na lo fa mai ya fa manuiam fa taro fa mo le vai ngol tao amangu ya ku lo kiuki dai lava no ba anga uma fa fonga amangu ya ku foi ya soifu o e wa uri mara soifu ni as iyo ya la ngola so mo ni masina ya fa ka ko riere masina iyo wori ma ya masina lima ngai ya wa ka ila le va kausa e mol maka ya ero fa ku lo mo ngai pa anga fa fonga dai lava no ko e vai va pe wa sai Iyo, hoi ki sau bawi mangi mea la poa mangi mea makuya. Ia ngala. Kamala nga sisi o whakukupu. Ia whaftai loloa. Ia taifua. Saifua. O le nei ua a futonu le itulai fitu wa tatu e fo le tatu por klami masani. Ia o whawhiwhianga musika sui whewhiloi por klami lo Eterina's Top 10. Whantano whantua ili tamaita i o Eterina le nā wa ta pena fo i le aonga. Ia ai mese fo i o le nei aso. Ia ai mese ai nai whanau aonga umalawa. Ia awale sa whantutu unga tai na ialom whanau. Ia le nei vai aso. Awale vai aso mua mua. Ia o le kuatalo na lua o le nei tausanga. Whaale o onga male tausanga le nei ia whaamaloa toi na ialo ma whanau. A mesel pito na au ia a whai a onga, ulua onga, sia onga, le mtanga nuenga o a onga. Whaamalo ia wane o tawina o na i o tātou walo ma whanau. Le luma na ilea o si o tātou watuno o Samoa.
Whantalofa ia Lucia Teilua, ia whape mai Morning Dwayne, manuia le tautua I le niaso, alofa te lea tu mo oe, ia whaaftai, manuia foi le tua, ia I le whianga iei au mga aluenga, ia Lucia I le nivaenga o le taiao. Tomua il whawhiwhianga, ia po o tātou pese le Terina Stop 10, le whawhiwhianga nei mail of a pese a Leone High School Choir, ma loo moenga I le papa. So lonely. See the ships heading for the rocks. See the time melting over the clocks. There's a light shadows all the rocks that saves me. It saved me. That's why I wander and follow La Vida's song on the night wind that takes me just where I want. That's all I want. La Vida's song. Miss the beat if you close your eyes. Every night wears a new disguise, and I live when a new surprise surrenders. Feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling. Why don't you wander and follow love?
place you just where you are. That's all you want. La vida son. Nos sommes ensemble et suivons la vie ensemble. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. Nai o le tae au Abe o le la hua puliti a po'i au E sau malu e wha asusu I lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio a po'i sa moa whai o na tae au Le amatanga o le asofa au popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Tau whao le sua mani e o le mine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manomi E aso ko ua poa ina I le Samoa moni Le tio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa au popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa au popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa au popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana
Whawhiwhianga musika sui whewhiloio Bokala mele Terina's Top 10. Whawhiwhianga na mele o whaipesele Abba. Male Knowing Me, Knowing You. Se e mai lesi whawhiwhianga mai a Andante Few Moors. Male ngā lulua e mamanu o hao. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme.
I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Every time I see you on the rays of the sun, I'm streaming through the waves in your hair. And every star in the sky is taking aim at your eyes like a spotlight. The beating of my heart is a drum, and it's lost, and it's looking for a rhythm like you. You can take the darkness from the pit of the night and turn it to a beacon burning endlessly bright. I gotta follow it, 'cause everything I know, well, it's nothing till I give it to you. Air Supply male whawhiwhianga le nā I longa le tānta Proclame Terina's Top 10 male Making Love Out of Nothing at All. Se male si whawhiwhianga mai le duet ya po le sungfo ya Della and Langi male whawhiwhianga Sili ai le nā. Fa'apolonga lo mawhawhawatia o e la pele. Na whaia o e mau whiliwhilinga. Whamuongo le awa, e ngā loa I le tamasanina. Io e moni tala anai, tangata whai atu ia oi o ita ua miolea. Whamuongo le awa, e ngā loa I le tamafutanga. Hae ua sili ai le nā, sili ai le nā, sili ai nei lo o longa. Ave ai le nei pese,
Whaafafonga I talafou le tuaiti I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino mai moa iai I lunga o le tuaiti Facebook page, paleala ata le malo le TV iwa, le si whaafonga o Samoa, le tuaiti. Talofa ma lau fonga fia ai usi mai lau whaafonga is whaapoponga o tātou talafou. I tala amata, na whaatumulia ni malo le atunu ile au whaipisinisi ma vaenga tu maoti. Ai mai sio whanau o ngā mai kolisi ese le atunu. Na awai e moli mauina le aso whaapitoa mō tupulanga talavou. Mo suinga whaona pō nei tau te konolosi. Ma wheso o ta inga tele wawawe mō tangata uma. O se aso whaapitoa o whaamanatui nai le se fulu tausanga. Talua na whaavae le whaataua ina o le saonga le mu. O le whaonga ina o ia wheso o ta inga I te tono le atunuu. O le awhionga le taitai o le malo fia mena o mi mata afa. Na saunoi le saunoanga au tu e te tala aloa iai le a whaamoe. Mana awai fo I le awhionga le minista o wheso o ta inga ma whaamatalanga te konolosi. O le whaamoe o le nei aso whaapitoa. Ua whailonga e se matati a mata ina le whaamanatuina pea elo tātou malo. Le nei aso e tau wala atu I ofiso le pule whaatonu. O le nei tau sanga o tau la muai sa mua ini swinga whaapitoa I tamaitai matalavou walii. E pe o na saunoa I le tamaitai pāle mia. I le aungol nei whaamoe moe. O le aso whaapitoa o talavou tamaitai mo ofiso tainga. Ma te konolosi whaona pone e pe o na iloa mai ai I tausanga o tuanai. O le nei aso whaapitoa e whaamanatu I le masina o Aparila I tausanga uma. E le Uni of Sota Inga o Laulangi, mātunu uma o lo o I tutonu o lea whaalapatonga. Whaavau malo au whaatasi au fiai ma le tātou atunu o Samoa. Na sauno fo I le tamaitai pāle mie le si itio le numero o tamaitai. O lo o whaatino ina nei au nanga. O le tausanga le nei, ua whaamaitea I Samoa se swinga fou. I le nei aso e whaapito au ngafa mō na o talavou tamaitai. Ai ua au fia ai ma talavou wali. Ina ia unai malosi le whiau ma le autu o le nei tausanga e whaapea. O swinga whaau na pō nei tau teknolosi ma fisota inga tele vavave mō tangata uma. O le nei autu o lo o talawheaunga le lei ma le vainga taulai a le tātou
o lo ta ia la ai le ngaduenga le tatou malo i ona tina se fa pe ai ngaduenga le official por fatoni i tau mawhainga e una ia i swinga fou ma le lei i le fesotainga ma teknolosi fa ona ponei si itia mawalungai au nanga tu ina atu ale malo i le atunu ia fa pe le atina e na lona tamau ainga ai mai se ai wa no tusa mo tangata uma na whaasoa fo inisio ofisa sili le tā ua swinga whaona po nei. Ai mai se fo i o a fianga ina ia mata lai tupulanga talavou. Mai lea a fiai, whaalia fo i finangalo o whanau wa onga. Ma wha mai e nai lea Paul Kalame. E na ia i loa ma mauti noa lo saonga le mui le whaatino ina. Ua toi ave esele polo inga mo whaalavelame whaafua se ima le mātu ia. E peo na whaamaluina mo aso e tolu se fulu. Na amata mai le aso tolu se fulu o mati matawalungai i le aso lua se fulu iwa o Aperila. I le wheloa inga tu stalama le komitio o fisa tutatono o whaalavelame whaafua se ima le mātu ia. I le aso ananafi. Na fola sia manino e le teitei fono ia le ala i salanoa Francis Brown Rubena. Ia, o se taini le lei fo nei, ia, pe fo si la fia le awa tau mai fo i le fai ino fo i le piliota. Le tolu se fuaso. Le sa fa maluna i le kolo inga mo fa na la le fa fo se ina matu ia. Ia, pe ona ia i Samoa. Ia, mai la so luas fluiva o Aperila. Mai la so luas fluiva o Mati. Se pa ia mai la so luas fluiva o Aperila. Ia, le alawa a to ai le tos fluaso. Ia, mai ai le fa maluna nei kolo inga. Ia a se tala lata mai le tūlanga iai ia tātou e tisa ia le atu nā tu pēr le whionga ia whaumui. O le polo inga sa wha amalusia i le whai o wha asalaunga. E mana o mia mo le atunu i le tūlanga aloa ia. E whailoa ai wha atinonga o ngaluenga i le wha asosoa i no le ele tise. I le tūlanga i le ele tise. Wa savalia le lua vai aso talu o na iai le atunu i se tūlanga le lei. Ma le toe wha afo isia ato au nanga tau ele tise. Mo le atunu atoa. Ai mai se lava o motua upolu manonotai. Lea na wha asoasoa ai le ele tise i wai aso wa mawai. Na saunoa ai le ofisa sili o le pūlenga o malo si anga tau ele tise ia whaumui yese toi moana. Ia le tūlanga o ia le tatou ele tise le temine. Ia leo toi fo ia le tūlanga masandi. Le tūlanga po leo le toi le leia toa ia le ele tise tui na tui mo le tatou motua upolu ia papepo ia manonotai. So vaenga ia le sa afia. O le teminei a lewa atoe o le aso le nei atoe i le lua vai aso. Talua na toe whaale lei atoe le tise. Ma ua leo toe iei kongi whaiti o ngā mai le atunu. Leo te manatu fo iwa tari sapaia fo i le atunu. Ui le tūlanga fo le tise. E wa ua leo toe kongi whaasea o tui na mai. E o se o tutonga na ai leo o malolo e tatou whaaputonga. O whaanga solo pēr tatou fo whaanga lolo mamao. Pe ona whaatati atu. Moi au kuso le tonu mai si tatou wa fitiso hule tu sama le whame ka wakilo na manos. E tu e whaapopo hule so soni le generating capacity o le tatou atu no. O lo iai pe alama le whame moi ia te sema. E whapeona online mai ia tatou renewable sources hule tu sama le se fulu me ka waki. E ama le se fulu me ka waki mai tatou battery storage. Ia o fonga nalo ia te minei ele ase me o suia. Whaumui yese toi moana, ofisa sili o le pūlenga o malo si anga tau ele tise. Le solonga le leio le ele tise maua ai maise o le ngā whatia e leina malo losi. Na whailoe le ofisa sili i tono lea lua vai aso talo na toi whaafo isia le ele tise. Ele i toi o atu lawa se whaitionga, po oni whaase a le atu nuu. O te sema o fuafua mai e le isi au o nanga tau malo si anga whaafawina o le ele tise. Wa maua i le isi se fulu me kauwati lo na malosi. Whaatasi ai ma le sifulu me kauwati o afi whaaleo leo. O le tausanga faulu a whelua sifulu ono. Ua fuafua mai aile ngā luenga tele mo le malosi anga whaafawina lava mo whi anga. Whaatasi ai maafi whaaleo leo e ta ilua sifulu lima me kauwati le malolosi. Na ia momoli fo ila na whaafetai le tāpua inga mau ma le talo le leo a Samoa. A o whea ngai le pūlenga mga luenga toe whaaleleia o le au nanga. Ua vi ia le fio anga o lalumala vai sawa i le whaama iti le malo i le miliona. Le e te pena i ati na e aitu malo te itasi. Ua mawhai ei o na toe whaalele le maketi a le fio anga. O lo o tapu vai tasi i le au whai whaato anga ma le au whai whaiva. O le maketi le nei a le fio anga ua lo tau sanga o iai.
Ai sa iai lava vaenga na mana o mia ina ia tūlai mai I se tūlanga lelei. Ai mai se o le whaafai ngōwhie mo le au whai whaatoanga. A o le au whai whaiwafoi. E au noa ma le toi malanga e whaataua la tau o loa ma fua o whaatoanga le maketi salolonga. I le whailoa inga tala fau mai vai whanua ma le matai o le awhioanga. Ia le malu sa kāria vae lua. Na ia sau noa ai whaailo le anganga fia. Ona o le tāua ma le te leo le fisosoani a le apolo keti. I tau ma whai ngāsio na nuu. O le kakou milionga lea, e ua whale e maketa nei lu. A tau sisi le maketa tuai sa iaia e lai titi to e wapiapi. A le lau a tau sanga tonu matu nu. Mo le hanga whaftai, tu se fwoi malea paanga tāua, ia rua tino mai au maangai makomakeki o le sime fau, rua iei mōri. A me sa iai sa pongi sai po, ia le lau mai mamōri, ia ua whaonga ina le mātou a whianga nei au a ia fua whae leanga fua ia se mātou nu nei, o ale sa ilinga manu ia whaatai mo tupi. Me māteki o mako whaonga inga fua ia sai, wa ia mo ia ma along whaanga wan mako ngoe, arula kola maripo. Ia o mai roa ma whaakau ia sau kau le koe o hoi, ma mao koe whaakau ai. Ia nge koe ngu kau le o hoi sue kau ia soro. Wa whaakau ai I mako makeki, le mo le hanga whaakai hoi le mau. E malo ia wa e fose ko whaafo ia. Whasafua me koe ku malo ware whaleia ia. Le malu sakaria wa ai lua, sui o le afio anga o lalo mālava I le whaatala noanga matala fau mai vai whanua. Whaasale le anga lua o le isi le itu mālo na saini I nei vai yaso. I le vaenga mua mua e fitu se lau wa feta ala o le lato miliona lo na tolu. Ma wai e le whaamue moe e ono toi mana o mia se vaenga tupe mai lea vaenga. E whaale le iati le ele poloketi a le afio anga. O lalo mālava o stasio ni o afio anga e valu I totono le itu mālo pālota. O whaasale le anga numero lua. E tala mai atunu mamao, o le malanga atuai o le taitai o le atunu o New Zealand ia Christopher Luxon Britania. O lea ufa amaunia mai e le whaalawi loa whaalawa I tele le malo Britania. O se whainga pa anga ma le malo New Zealand, e ala I se malienga. Ua whaamauina ai e o atu le €3 miliona. E tusa lea ma le €1.1 tesi ma le €4 miliona tala New Zealand. Mo le fausia ina ma le whaatino ina ai o se company New Zealand. Moni drones. Po oni mepu e ata e alu le ea. E amatai o na tala noa ma whaatino stasio por kalame fisosoani mo fita tau wa Ukraine. Wa whailoa fo ile whao popo ai o le numero o fita New Zealand. O le afisosoani atu ile ngaluenga so o whaatasi a Britania. Wa ta ua o le Interflex. E ngā lulue e wha mausali por kalame le malam lama anga. Ma le wha upenga ino o fita Ukraine o lo ito tonu I Britania I le taimi nei. Ini li potia le BBC o lo whailoa ai. Le langolango ina mālosia le taitai o le mālo Britania o le nei whainga pāanga. Ma o le nei kone karate o sainia. O whaamaonia e langolango atuai I le mālo o Ukraine. O lo whaatino su e ngā leo I le atunu o fiti. I le mafua ango le whaalawe na tula I mai le aso sao le vai aso na te nei. O lo o masalomia na toi wha o lima I eili to o lua o leo o maliu. Mai ia tui nai o ia whaonga ai se ang ese se itulou. Ese whaatala noanga le ala taiva ma le tamatene a lea tina wa maliu. Na ia whaasoa ai le whaalawe na tupu I lea tae awe le I mawhauwhawina. O nei tula I mai o le aso sa. Pei taiwa le aise ao ngā wa maliu si o na tina. Na whailoa foi e le awhawhine I le ofisa o leo. E le ilope ai se ana mafua ai le fe ese inga. Ma o lo whaawau I aisu e ngā leo. O le ua maliu o saini mere tui na sakea, ma e toa luo na alo. O se whaupoponga le nao tātou tāla fau, ma nui a tele fe au mga luengo le awhia ngai ma le atunu ili nei fo iaso, ai mai se whanau ia o onga. Whaapoponga I tala fau ale tu eipi I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai moa I ai I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa. Le si upoponga o Samoa, le 2AP.
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ya, ole taimi le wanti ale tautua ma le unanga la wala leo le si ufongo Samoa. Wa luas fu maltasi minute wa te aile vanu. Fa malo le on sa il tātou watunuu. Me se fo i le usu i le mamalu ma le paia se tātou watunuu i le ne vaenga o le tai au. Ya me se fo i o le whanau i a onga. Fa malo le on sa i malo fo i le tau watai. Na wa mai atu le tātou polkalame o whaafifianga e te Rina Stop 10. Toi whaafonga le tātou atunuu i le toi whasalawina atu a tātou tala fau pe ona saunia. Tāpena inam tu fantasia a inga tō whilau le voi wa whawau. Ea tātou polkalame masani ea o le tālo Samoa. E meise ai o le tātou whaasoa. Le nei foi ua se e mai ia le sā le sunga polto whafo ia mausisi le utumose i le nei vaenga o le tai au. Ia wafo le tātou polkalame masani tai au manuia maui. Ia, whaatalo whaatu tupa i nei tai au malo le soifua manuia malo fo i le fonga wa se lingo fo i lo si fonga le nei tai au ma le whaatalo talua mai alua ma le motele i sala fai. Whaatalo whaatu fo i le mafuta mai o le tātou atu nuu le nei tai au e le ngata i Samoa nei whaapea fo i atu nuu e mamau o lo mafuta mai ai i lunga o penga ta whailangi tātou 2AP Facebook page soifua manuia. Ia, o sawa ngel kaya o se o makua pisa kakangi o lua ali tuei o le sunga ya lua mau malo mai foi lengua ma le ainga sangongu ia langa kalkalango mai le vai il malo le kaya o ai mai se ala o kakangi o mau malo le foi mai i 5 fasingo ana pe o leo venga de mo ma ai ngale o mai akil kilo i se venga de mai le fia ka o ai o mai foi le se mi ai o mai ia fa kai le o kakangi o lua fai mai e umanga ia anga ia faso i kaya o fa mai lo la ka oko nga kai fale ia esa o ai o fa akusaka ka le lo e pe ia o le si ko inga nga ma ko ngu ia sola fa mai ka oko nga kai fale aya e mai le faiva o pa o mo meo o alili o mo meo ioi pa pe nga o fa e alo ka oko nga kai fale e sa o pe o faiva lo makua mo le e sa uma fingo ka le sei o ko nga me nga le faiva o lua ia o ke longa fo ia ele le pe ava pe o nga le nga vai folo se faiva ngai ka me ki voi ali folo fa pe ka me ai mai sa lo ku ye lang ka wi ai alu manga ye fa mai malo ka ia pa bea kakale o lua ka kele loa kuanga bea lai faia langa kala ma ia ia langa lai ka ngolo lai ma ia mo ia la me ka ma ia o ma ia aka o ko inga kai o nga alu fo yuka nga le soula le e kala ngo ai ma ale o matala tato leina tala tato leina vala au mai ia mo aso fa na fo i aso soifua ia maso fa manatuina o lo fa na tuina ile so u ka ngu ya me ali tuei yo ele masina lona 5 ya le fu ka kula kala ka ile onga kongo nge ka usanga ma fo la nga marsa valinga si tatu watunu tatu lata fo ile masina fa na tuina ile tuto tasi o tatu malo wa pia le la uns fulfia almost full fa pia le la onus full fa ta usanga ia o ka ke le vave ia malesi me ia mo kuinga ia nge masinga fa ka mo na tina misau ta mo na tina ia le sai un tuat masina ne o tafili tato telefoni tuing ta lofa Olha ali minha mãe que o Jarmelo olha mãe Wo sa o yana kala wenga de ngari sa wa kus solo lima lu mo chef pancake mo fu sa oli se
Ora nga foi. Ke sa wa malili e o ele ma e nga me malili ke mingi. Langa foi sa ora ukala. E kasiara o kilo kur ka nga e alka nga e pouco e fai ngolo. Singo mai ngai lima. Sa salu mai ngai au fai fale ai nga ka. Anti anko manga ia le. Ya kusi de lima. Ko pe o limo le au pasingo ala ni o. Ko yang koking lima mawalo. Ya malo le sua. Ya malo. Wa ia o le kala ma le la pongo fia. Ya mama ia venga. Wa maneta ya mamalo. Ya wangen sangwanga. Lawa fionga mo ngike. Si. Le kwa umonga mo le bawa ko malo. Yo le ala e va mpano ngolongwa. Halo. Ko fo ngika inga mangi. Ya. Ole fo ifano ngolongwa ku poanka inga ka ko waso. Ole apa penga nga fa so mai lua fionga mamalu. Ya, o se aso tofi manuia ne as tofi. Ya, ala nga ole skofi ole so mo. Yoi. La se kadi ya kul faiva o lua po fiala ka oko ai. Ola ka oko au ka lo mo ku ai. Ola ke kilo. Vai ola ke ole mo uma kula vai la ukema. O ngai mo wala GPS. Ai uma lo malang usala ngala nga ya. Ola nga okay mai lo makuwa fa mai. La sang kal ngola o mal credit tele video ka mai ki. Ya tanto i pe family nga so formas fa now. Al tanto watu no ya onisi fo le malu lo fa penaona. Moli mea lantou lo fa lunga le tanto Facebook page Mandela mata vai fa pe mai ta lo fa malo so fo manuia. Moli antu lo fa anga mo si o ainga i moli fanua ya polante i vao saufua ya mole mate wainga ya lo fa anga na evantu nei New Zealand. Please fa mon pe fa on ta mai ya le maunga loa fesili ya fa manuia no tiute brother ya fa manuia fo ile tu ai fa ngai manga luenga Mandela ta wili ili fuatanga manuta leina le nei aso malo o to vala awina alo fa tele atu mo ainga i Samoa. Le fa ta wili ya o misi so na lote ta lofa and good morning. Manuia ngan o le nei aso alofa mo ainga mai Samoa, God bless ya mafuta mai nai Brisbane i Australia. Nisi na malu sio tato atu le mafuta mai lunga le tato malo ya e uia ese tato taimi wa Australia faisina tele le va o tato taimi ese senga tele ese senga tu la pe fai tu la va be tato ya ai taltonu o le nai manuia le malei fua mai manga ia tu ngā luenga matiute o le nei fo ia so ma lo lava le tato atu no o le tap wai mai ia o ai fo i o fia ngai ma ngase o le tino le nei tai au ia alo fangia e le atua ia le soifua ia toe fa fo i le malosi ia wa tiute ma faiva o fia ngai ai ai mai se o tausinga o mea nei o ainga ya o mafau atu lai mo le tangata ai ngase atwe u toi ma tua le ta talo le sia li ina ke minga o lai ya se tali mo atu al vala talo falta to vala talo fa ya ia lo lo sa se lua lo soi fua ya malo foi te usala ni taiao ai e kau ia la lo o mai lo i solo ia ai solo ai solo i a foi o ngai mai lo sa ngai si fo masai ia pa u te le o le iska mai solo le i de va solo ma lo tu anu ia o le di pokinga sini ko inga ai o te ma tu ai le tala ale si ko inga ho le wala no sa no mai te usala le porkolamo i de ka fa ngoka ko mga kuwela ka malo al magongo alu mo makakama makasa markang kunga iri pai tau ni ya walo fa ngai ngi o
le ke ko usu mai ko fanga loa oi ka mai ke va au fo oi e ka si ale va a pa i si va ka mo la si lo ko fanga a ka si le va au fo ki ro ia ba ya ko foi ai tinga bo wo sui wo pe ai pe ya wa lu ka ngoko le va au fo ki wa ngoko ele te me ka wa ngoko o ka la sa ora nga masalo le mo sa ngi e ka le li wo ba ya ka kwa ala liki maya malo faso ai mo moria tu lo fanga si nei poito i nei so sta ma fanda o fanga loa de la mo se bea mo se vai ngole ni lo langi ba ta fa sia o le lo langi lo to mai mo ange de la le yo o le tu e pi ngai lu mo le ya ma ko le la lo ngi ya lo patele tia te to ya me se poi o a ingo sio ka ki ngai kwa ile fanga ke fu fa pe ma o lo fa ave fanga lo a fa pe ma ko ni fanga mo se la to lo fanga ya te to ya me se foi sala fai o ke le lo sala fai o ke kau ya o ke le ka o ke le ya la ngai ma lo si sala fai ali pai le inga merci ai pa te tele molo wa no moli e pelo fanga i o ai ngai ko fale ali ngai ke va pe ka ai ne lo langia se vai le lo fa mai fale ali da lo fatele atia te to ko lo langa ngai e sa urka me ki foi le e fa ngo kai kai e valu e pe ya ngai ke o sila tia ai lo fatele atu ya te le faltua me si foi ia le tai o tato por caramba mo falamos ko esa oia o le utule now ia ia alo fatele ati ia te il faltua ia me se foi o kama esa o le walingo o se lingo ale si fongo o le uso foi le foi tai au o le mele o nga kuai nga ko ka fikuli lalo mo ke ri sa ngo mai rungo ka ko la ai allo pa tele atu nga alwe nga mi foi o tai ni ya pa ga dai de foi ya foi le tu le mau e wa ka ko ngi le faselo la e lua mau e mau e mau le faltino ma ia ka mo inka ko mau fale nga manguia le aso o talo le tu manu alo fantu tai lo talo alo fatele atu manuel ne ya so soifua ia o ka mai ki o le va au fonki ia pa tai foi ia ilana tu alalo ia me se foi o le ia o ia wa pa uia tia una le fatu a matalta por kalan ai no sauni tsa sa o wo fate i elo wo mai o tala mai lava o mato e uma lo fale muli lava solo e le pi o ngana ia na matua wa uma walu atoa ia le afa o le au wala i le solo si kama ia vanguala ia paula na o le tua lalo a fai te anga i mai se sa e pe te anga ia te fo ia pia ia fai mali lo sa pe ai o i solo i tala mai o solo le va malu tuanu ona ele solo ina manatu ia le lope to titi tau nu watu ia la fenga wenga le LTA ia ekilia le vaenga na le awala ia awala saunga le mo le mamalo le tato watu nu e fa tailo italo le a tau longolongo mai fo e tusa o le na fa le tonu o ia lunga le awala awa motu la utala ona o le vala au le tusala sanga senga sele le tu ua o le nu ia sola ia le ala wa fai lo me fo ia a fai lo ka ko lo ku fai pe fa ka ko ma ko fa mai sa uni mai o tu wen let talo fa tai ia o si mil fa to senga ai fai u mai o lina le e mana onga e pe ia o ai fo le tato ia tato lo talo ia o lo le afia finga o malonga pesele lo ala la fa pe ku lo ia wa o ko ingale ku o ko ingole a ingale pe vai man kual ko inga I kakalo ia o lo I kakalo manga onga halu al kalo manga onga fai mai le tuai usala ole ko inga le ma le tuai la fa pe ia le se ia ngai ka mai ai ka ule me ole ma I vo inga le le mai tanga ai ole mai se mai le mai ai ka fa pe nga mai ka o ke ia lai pungo mo inga mai le tu wai ia lo fa tu le mai tanga o tu o le nu
Ore makangalanga or masingar ke. Yo we malo foi mo vi. Ai wala ola mai si ko ingo faso. Ai oi que eu se la sa kakalo ole po ai kalo si kamo faso e va pe ale tu ai ya lo fa tu mai cha faso. Ore vai na, ni voi vai ngol taiao. O to lo suma 5 minuti ona tale o le tu la valo ya. Tale le iva. O tale iva. O la que o se kai. O ko fo I ko o pai uma. Kalo ide ka kalo le ko me kikire. E ai inicio tanto fantanong fo pitoa. Ya. E te pe alo tau no mai. E vai ngol esco ya pe mai tanto fan salonga fan business nei. E longo le tau tua male nanga le tanto wala leo le si fo fonga o Samoa. O le fiwa pona iwi, o se wha ama i e pipisi le ui o namu. O se wha ama i e mwhai o na puipui, pe a wha atino puipui na nei, wha o ngā kulimi o spray wha pitua. E u ua le tino e te e ai le ui o le namu. Wha o ngā te i namu e mo moe ma malo lo ai. Tā o file whea wa i na whoanga I te le ai namu. E pe o na whoanga I te le ai vai toa. La pisi, ma mea fai tino no nofo, ma whanwhana wai namu. Wha pipi I screen wire I wha malama, ma fai tutoa. Tā ofi ai le sao atu o namu, ma isi ini seti wha alafu wau te tonu o le whali. Whai ofu tala whea ngai, e pui ai le tino, mai le ui o le namu. Nofo le lei I le whale, pe a whai ua mautinoa, wa a fia I le whiwa pona iwi, e whai titi ai le so ona pipisi, o le wha mai I isi tangata. E sili le puipuia, na ilo le tautonga fitia. Puipui oe, puipui lau ainga, alofa ia Samoa. Whautuanga mai mtanga benga soifua malolo inga. Le porka la me lo ofisio komisio ngā ruenga le malo, e tā lofa ma le laufu fonga fia. O le seni au tu o le whaare leo o nanga ina ia vave ma ato o tōna le whaatinonga, ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele, ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo, ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu, ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foifina ngalo whaalia, ale ma malu o le atunu, e alai pepa visili ma le ngā lu e whaatasi ai ma le mamalu lau tele o le naunau tainga ina ia tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni e wha mani e ina e so se tasi o le mamalu le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei suinga uma e a matamai a oe wha ma ite suinga le lei ta alofa ma le lau fufonga fia Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau wha wiloa e fia whaia I se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe ma lau bisinisi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo 5 wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi, ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa I le telefoni. Valu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ia e toi whaafelo ai atu I le mai moa whaafonga mai ale mamalu o le tātou atinu o le nei fo I tae au. O le foi wa malo tia le tātou office le potu whaasalau au tu o le 2AP nei mulinuu le umatou whaatasi atu masui o le company malo si le Asco Motors le sunga ia vaonga whapea fo I le tausala o le tātou company a wanita malo. Ona soifua manuia le nei tae au. Whaatalo whatu mau ia whapea fo le uso nei.
ia fatalo fat fo ile mamalu tato watunu wala fa i me fanunga le tai au me se pa anga tato compania le Esco Motors ma lor so fu manuia wa taulu ta fenga le fo tato tu vai mai le nei masina le anga le tu al marso i fu ala le ma lor so fu ku moni pa tai ma lo fo so fu tato tau fai fa malo ia tato wanga ia po o fe mele o ile au nanga tato company nei vai aso ma lo fa tai ya maui ia o te tonu a tele na lo fale a satu ya ma aia tato mta upu ye tata longo tua i leva ia so ma leva ia so a la o a fe ana o nai meta uala wa la tali mele tunu pe in pa u mo ia o lo a se pa u se fa pitoa o lo fa wa tato van si a suikia su lima pa se kamala iki e fa ngai taxi a inga rental la lo mo tato van sa le masani an sioki valu su lima feli tau ai la vea i marti esti ia manula e mo tato stock tai nei o lo ia foi tato piki apu Hilux Staple Cap diesel turbo o lo fa wa peto e tolu tato piki apu la ia mo la sa se la lu su wa fe la o pa u se la maliva ia o la amato fa tali mai po le ale tai mi e a fe atuai nei pa u matango fi a wa le fa pe fa wo pe ia il timeline o nei fa pito ia morsi la fia le mbalo le tunu ana ia tato piki apuna ia o tulanga i tato used vehicle tele le atunu e vili mai ma fisili mai po mbawa tato piki apu Hilux second hand o le silafia lau tele ia o tato ta vale ia le matau te tamu fai e fatawa nau mai fiti tato ta piki apu ia le lua afe sul fitu lua afe sul valu tapo cap tiso ai pangalia talu mai ano ve maltau sangante ani ia ele ito e manuia samato tamu fainga o le ala e fallinga mai bisalo ito e amatel masina o me ona to e mawo mai sa vano e mai tato ta vale nei o vaonga e sa noa le o ta vale ia le te tala noa mai ele to fa tawa na mo me o ta vale fo ia sa fa onga o used cars o le alava o le fala te le ala mau tu sa o e le au meta o operating lease fiti e a mai la fa lease le malo fiti imtanga luenga le malo mai le Esco fiti il mato company fiti uma la le tai fata plato lu fa di batausa on te fa fo ile o ta vale ia le ala mato fata wona o fiti wa tu sa le ita to moro ia le ala mo mai au wa salo pola talata le luas fu pe amato ta vale o taulia nei o sanga uma vai ia e fallinga mai e sele a piolo le foi to inga second hand model ile mbalo le tunu ia o te vele ava no fa malu lu te to pa anga le vantalinga ia no tulanga le malfi ale on sa ilava o le to titia va ia to to le ia sa le amata ne ia me le utato tu vai a me uni mai ulai la tato felongo i pe malongo longo puia li le tulanga o iai on le fai no fie foi le tamu fainga e a mai tava le mai fiti ma foi tamu fai fiti e fa tau la to ia le ngata ile le na to e vai mai si moto il Pacifica la foi e mana mia isi ai ia ole le la vole ole ai kia foi le se kiu mai ia ok ia fa pena foi le ana ele fai no fie ole le la va upu ali vaonga e sa ole le mau se tia mai ai lo foi mal company mai fiti fa pelo ia le la fa mkua sa ole le o a fa pela vaonga e mana o mia ia o se ta vale le fa pea yuska e me fai ona o vala a watu lo ngoa I to tono to lisi le a tau nu mai lo no to longo mai lewa faftai mo o le process na le ia o le tato o ala na o mea e te sumenta la mai au fai lo mai lo suafa fai u o la telefoni ia foi ma se emaili ia na mato o le lisi la ia o te le fia tau tala numero a tangata la e whatatani. Nei te ua umalai, sa mo ai mal malu tatu paanga o lo tali ngā, tato ono saile on sa e yopu, toi titi lava, ia ona wa ai alo lea o se whamanu ianga e tusa mal tato o tali ngā. O le tali atu lea mau. Wai ka uana koe inga leo yopu li I vaonga. O koe mangkua I lola, o kala le whaiso o le vaenga I sikaya. E alu ale le whaikaunga o le kusi ar koe, alis koe inga ngai, le siaso whai mai. O isoli ia ka ko on sa ile ki yo a fo ile ko inga ngel kuspa ia la fa apeka ka po ai me ale ki yo fo ngi ko inga o la panga
Ki o foi le o sa ngi ko inga o la panga misi a ko yo. Que no mo se kai me que falla le malo la tru pe auto va mai o sai le o sai yo ai que no ele o ba ka ni mai la ele fa ka we yo pungi us kali ali va o ya ora se ora ko foi e se mali ya ono sai tata o tu pe sa no sunga ya va e ka ngu mai lo ya longo o ta vale la ya mai e tu o to le tau tara fe ngai o le lava ele tu sam ta vale fo ele tu sa ta ngo fie le o ia o pe salo le me fona le ala inga tu li mai le mbalo le tunu ele te le na o ale tau pe o ta vale fo alo inga ele o lunga se la wafe ki lo fata inga po se me o le lima se fulu o no se fulu wafe ai mo i o tele o ta vale o se la wafe kilomita a la le ya mo fe au mo tato ngaluenga e fai ma me fera wai alo ia tato o tu lola le mole mana o lola le atu nu e fia fa taus ta vale te mi nei o ai so ta ia fa tai o lo le ma to la ina le lua o valu se la lua o valu o ai vile atu le ina na la mata la la ola ia ona fsili la ia mo vaenga le o fata wa inga ma market lo winga le o mai atia o le vala au e o la staff Robert Gabriel ia o fatu tua tautala ia po le tomaita ia Anastasia Apul se si o tolu na po au foi ia on tato a feutanga ilola ia ile fanga yo inga o tulanga pe no masani a le fainga lava ia e mua sili mai o le a se tau ta vale e no matou talia tule o le alto ngata vale mai o le tau va ai i se len kusa ia fai ta inga mauima ia lo fa pe tule o le single cap lua fai to po le double cap fa fai to ia mau le tali po fele me lolo ia a lo atu Malaysia ofisili o le suikia po le okomeki ia ona tu atu lo le tau o tau la le maui mo si la fia le tu o tau le mo nei taimi le masina nei e le tu mau tau e to fo le masina malona tau e fu al taimi tau nu melta vale o le exchange rate le fe su ia ele tupe sapani il ta la Samoa o le tiute o tongio wafu o tongio company va me fa pena tu fatas ia na bawa lola ia o le tau o le tau fo ai o la va ai el taimi nei va on se fa sa o mai ya te o se o le tele lava o ai nga o vai o fe wa il ta vale le len kusa le sipi le ta o ta to sipi o le ase tu langa o ye ne to ta vale ye te minne e fa time sili o le fa to ta nu ma to va al vai sonte ani o le ala to titia o man ki liva len kusa ya salo po se be le ono le valu len kusa single cap ta por cap le o le vanta lingale tu ta vale ni e tele lava ina au mai mal ai o la vano fo ne o failo a to le maluta Paolo tele tato single cap plan kusa o le lava ma to tato stock e fa taula mo le au fai fato anga ai mai se le PCD si le talo ma le ava ia ai mai se fo le au fai con kalate ia tata o lo fai ia nga luenga wa ta vale ai fai nga luenga nei po le ale bamba a venga tu la fa pena o le len kusa o le simia o le tau ai fa tu langa ina tau ta vale ese tono le tru e pe ma na ia le tau to o le ana ta vale le len pof le cinco mal tapo ia ma tu le o mo fo su ikia ma le o komiki e mo o tapo mo o le cinco no ia tele a option e fili ia e fu wa tau ta le o komiki i lo su ikia a fa pe ala o a ta su ikia o e ma pe o la tu no mo ia tau ta le o komiki ai ma ke alu sui kia voile le o mial kala si sui o lo karkiu ia o le sui kia la la se tau fata ita o le len kusala ia va nga fa mol faftai o le tato single cap o komeki la ia se la auto sul lima afe single cap lua fa to o komeki o le single cap lua fa to sui kia tamala na la se la u fu lima se la u lima ma se la auto lima suikia se la lima ai se la to lima lo komeki tato o mai la tapo se la lima se fulu le komeki tapo che len kusa alia se la fas fulu le suikia lo no winga tanga ta tu le o komeki o tale o komeki
le wo ofisi ko inga le langa le o fa longa tu we no ka su sanga len kusa o ko mekila o pe au ke ike a o le mea ngā le sa kau whai mai as kama last week. Ia. A o ulua le mata muri te o so ngā whai sanga pau. Pa tai a le vaenga tonu FC dia tu le sunga ya wani tape a ese me na omia. Ya, o le ata fa se e tu lai. O la le var 40 mai. Ya ai le tu ye le avano. O le tanga tonu wale o la ina mene o to tonga. O la ga service tavale. E po la le fo tavale e tawana sui fa ma sui swau. E mala isi tu langa fa pena fa nga. Malama le wani ta. E ata se e tu lai. Po le mea o mea e tawana fa tino time service. Ai longa o mau ala tava solo tu ye ia sa no ia wani ta ia on tato o mai le vaenga totonga po parts ia o tato vaenga lava le parts ia ole o mato ole supporting role ia vaonga mai se lava vaonga i tato tava le fo ona le titi lo le ai le tūlanga le o le reliability o le taavale ina ia mautinoa ma se lau pasini o mianga whaongar ka vale le customer so ia o le mato au nanga ia o le make sure ia i uma parts e whai service o taavale o mo makako parts o le whaingala o ka ko e puka kule taavale whai le service ia o mako sa palai parts anga i le service ia ma mea ia ma whaila ia le vaenga le service ai o te fia talanoa atu nei tai au i tūlanga lea o le iei tatou maa ta vale ia whakakaungu umai whai ale si mako ka ia su aku o ka vale umai whakau e vaonga Land Cruiser, Hilux o Coaster Bus o ka vale umai ia we make sure e support ma ia maua ia parts ia whapea o pao o maa ta vale umai ia so mawaran mato vaenga i le lua fitu tasi o le sunga ia Edward ma le sunga ia Estino. This is my team mawhaionga wala awa kuwai pe a iai lava se me mana o mia po le a lava se size o le pau o le a lava se tuainga maa e whamanatu atu o le mau whea le maa o tato ta avale la iti ia iai le Yaris o Corolla nge ke uwha apeo ki kilo nga o Hilux ma Land Cruiser la e maua fo ia maa o ta avale so ta avale Toyota e maua umai i tato le Asco ia a ola numero ale fitulu lua ona tasi lua e mafai ona mala awa tuai fo ia o e maua tuai ia o so ania tuai malo tatu tunu pula lava se totonga ta vale lo mana o mia ia pe o se tu sala o lautoa matawhai o mo me o car parts ia sa ole ma ai tu sala o lepe a vea fo ia sunga ia vaonga ma pe se tangata fo ile to te fefe fo ile fa pe nga ngale maua le pat ia oke vaonga o le sa ole o le sifi o ko fa pa ve tai wa nita ia le fa fonga mai tatu atunu ia o wa nita o lana matafa yoi o le sa ili ia o pat o lau ta vale le fa fonga mai fo le sa noa ia wa nita Elena o le Toyota ma le Hilux e maua. Le maua so se tu a inga ta avale i lo tatou company le Asco Motors. Ia, vaonga le anga o tatou teimi. La ala fotu ia lau sunga e whamai a mai tatou taloanga ni tai au. Ia whaftai te le lava mau. E se fo le maali o le ia so fo ala so mo le masina. O le i le vanta to feutanga ia lo wa tula uman mata i sa le o tasi le fili numero tasi le tu le wa ia le o ilo ese. O le taimi e malo al taimi po le ala valo fia ulo vale malo fia asa polo sao e malo al taimi. E fa kali al kai mise sia. Ia o te loa o tulanga la pe o le ia tato au nanga al company mal fa la lo ia nei il taimi nei o le e fa malulu atu i le au whaiwhaiwa le atina e o lo mawaita to i e ta mawhai mo soi fo malolo ina le atunu e ui e na ola stong tau i au e e malo tato paanga le au whaiwhaiwa ma le yamha malo soi fo manuia o te fa malulu atu tato vaenga o na whatoa tau nul tato o kaafi i le aso tolu se fulu o me o le whai unga o le masina le nei. O tato uka iana tu e whamoe moe tau nuu mai le vai aso lo na lua
ia ua whapena o na ti leita tō waa mau lea o te whamalulu atu ai ia aua fo le tau le pua malafo ia o tūlanga ia ma ale o e nei whela ua inga i lunga o le sambi o le morisila fia lau tele o le wafu le fiti o pei se hap fo ele le Pasifika i saute o tele ina tuli tasi mai ia ora kiu i lole inga o waa se longa o winga la afa pe stakina ia o le makuai kuai an tato o na taunu umai nei tato wafu tautu ia o le mele o te whamaluru tuai fuafua tatau tato fuafuanga le au whaifaiva o lea tuai na taunu tato wafi a fasfuru lea lua tato alia patoa taunu le whai unga o me ia ai o isi mta ia lewa o sauno atua anita ai ni whawhita au ni me whainga tā mātou talo atu tato sotai mai tato telefoni na lua o valu o ia pe bobo mele numero wanita o le fitu lua ono tasi lua fitu lua ono tasi lua ia po o au fitu lua ono tasi eso so o ama numero fitu lua ono tasi lipa vaonga e ola lava le lusul faitu la o le fitu lua ono tasi lua e ola inistaimi e le ola inistaimi o wanita la e se fulu lua i kula au ke leilo le sisi fulu lua ia ai vala au meta telefona lua o valu o mo tele se la fai ia la tato fai lo at pele malo tato paanga i se la fai pe afa pe o le amautu stato fufuanga mo tato asisinga masandi i le mo tele se la fai ti i foi tau mo fai malanga mai ia pia ia masalo mawino tu langana pe ona ia tato ftuna ingal taimini ia e o te batu te vala watu ia se me fai mamalama manelo su mai o lo official le container la itu le plaza to tongo le mela e pakaitavan ia awar so matamuli a tala la varpa tu tala al fatto o te ia ina fole sul luitula ala telefoni e lu sul fatula o te mai taila le ia wanita ia masal pe luitula mo le office o le si ono itula ia e tele na mo itua ai avele avaloa le fafta ia tua i tato paanga mo tato por kalambe foi fafta i tele mo i male uso ia twain ia fa avaloina for taimio tato li tio mo por kalambe nei company tato paanga lo fa fonga mai anga le le atua le ia so po fe lava anga iai ia anga le le atua i fu fonga fa mo moenga ia ia foi sengana wo fa le tonu poti usal ia ma fa malulu atu ma se o fine a wanita e sa o la volta utai ai alta mi se fo ina ia na fo fo ali le ina le ia so mal fa lo fa tai te tele ia o le na ua mai mo fa fo mai tanto tunu e le sunga ia vaonga ia fa pe fo ile te mai ta ia wanita o le company malosia le Asco Motors ia pe afia sa ili Sauta Valley tato tunu ia tunu e mamau na ua fa fo mai ia i telefoni e fiso tai mai iai luas full fai tu la telefoni a vaonga e te so tai mai fa pe foi wanita luas full fai ia i tu la ia awa se ta vale foi le fia oka mai pe fai na e manatu oi le o tatu tau nu le masina o le aso sa fa apitoa mo naitina se ta vale le lo matua se na Hilux ia po sana Toyota le foi le sita avale na mo ya auto Land Cruiser ona le wa to e fa ilu mal vai ga le bau ya e ele be tu wa pe ala sauti dale sale la sa le ya so tu tu ala wa amata la va so tu la amata na vinda lo matua to ina le fa ya sa ka be alof ele pisala to ina le ta ya le sa e te ia silo matua tale li mal vavea o la valu mal popolo a pe a quello mo ko o inga la fa yu a ga uma wa solo wa kale lo ku fi lo mo ko va i el ko inga wale o me sa wi lo ko ala o si dia ku ka ba fe o el tota ba mai fa mai vai sa ga lua ko ka ko ole lo ko ka po ya e ale na mana tua se ta vale mo le lo matua i lo lato waso fa pitoa ala to e mo se si fa poponga o tato felo inga i le aso lulu o le vai aso fo ia o le tato to e felo i fo ile male sunga ia vaonga mawanita mai le Asco ia mo tato fa ala wi lo ai manute le ina le nei aso Samoa manuia tiute mafaiva malava singa ese o le afia ngai male mamalo o tato watunu fa so i fo ia mo le nei taimi